Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia kung pamanayari na rin nawakan na makapanggulalan na sa iroy na gagaw na pananadin mo Nadia kung kuno to di ipalilalilang na di kukurmat. Sala di inaabay ya di na naso tumanor. Sala da na inuan-uan na adi na naso iningaranan na sa inaabay adi na so vice presidente si isang kanan na umpungan niran. Sa iningaranan niran sa lada bangang sabay adi na naso lingayo adi ikapangan na ki panundiwan. Na saudato ako na tikurong mo pamana inaabay at tetanggaing kabud na sa sudi ka na matataw na dito tagudes so ninang nasang ko ano laging ding uswaraw panimbang ko na amin umbaw ada to amaganduga ko na nagusuragat ay natomitay ko na lumigis ko patapi agadilan sa kati na tetangkay ni bunya sudi sa wassalam.
Dua
besaran mandi maparu pagi ribu nengko ada sosana makan sesanuye ibat aku mandi daun sok ini budu ya pantone ramana ladina abe no mana ya di gerau pani mengamin be para geno bemider